Wow, this is amazing. Air terjun ini berada di Wonosobo, Kecamatan Panayaran, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera, Indonesia. Now I also want to go. Oh yeah. You still have the battery, another battery? Yeah. Lemon. Yeah. Get it. People do it once in a while. Nice panorama. Nice panorama, yeah. Biru, kolor biru sama baju biru.
Biru, kolor biru sama baju biru.
apa. Biru, kolor biru sama baju biru.
Ya Tuhan. Oh. Sini mereka.